koliko je na teritoriji opštine Ljig popisano nelegalnih objekata? Popis je završen prošle godine i na teritoriji opštine Ljig je popisano oko približno 7.000 objekata, od kojih su neki izgrađeni pre propisa, odnosno pre 61. godine, pa kao samim tim se ne smatraju objektima, smatraju se objektima koji su legalni. Znači, ali s obzirom da mi nismo znali, bili su upisani katastar, da li su izgrađeni pre 61. i posle 61. oni su upisani kao takvi, kao nezakoniti. Po nekim našem mišljenju mislimo da će biti oko 5-6 hiljada objekata koji će morati da idu na ozakonjenje. A dokle se stiglo sa podelom rešenja o rušenju? Do sada je podeljeno oko 1400 rešenja o rušenju, pošto samo je jedan građevinski inspektor na teritoriji opštine Ljig i zaposleno je još 3 lica na izradi rešenja. U nemogućnosti smo da stignemo tako brzo da izdamo sva rešenja, ali u nekih narednih godinu dana očekujemo da će svi dobiti rešenja za rušenje, a samim tim i o ozakonjenju. I šta posle sledi? Da li oni mogu, kada dobiju to rešenje, možda u tom nekom vremenskom roku da legalizuju svoje objekte? Postoji li takva neka mogućnost koju predviđa novi zakon? Da. Zakon o ozakonjenju predviđa ovako, znači sve opštine na teritoriji Republike Srbije su bile dužne da do određenog roka popišu sve nelegalne objekte na svojim teritorijama, pa samim tim i opština Ljig. To je završeno prošle godine. Građevinski inspektori nakon popisivanja donose rešenja o rušenju i dostavljaju strankama jedno rešenje, a drugo rešenje se dostavlja urbanizmu koje po službenoj dužnosti započinje postupak ozakonjenja. Investitor ili vlasnik objekta koji je nelegalnog objekta mora da se javi u opštinsku upravu nakon dobijanja rešenja i obaveštenja da donese prepis lista da se utvrdi vlasništvo nad tim objektom. Nakon toga mora uraditi izveštaj o zatečenom stanju objekta stambenog. To radi projektantska kuća, donosi izveštaj o zatečenom stanju. Na osnovu tog izveštaja računa se površina predmetnog objekta i plaća se određena taksa koja je propisana zakonom. Do 100 kvadrata je to 5.000 dinara, do 100 kvadrata neto površine, od 100 do 200 kvadrata je to 15.000 dinara, znači za sve objekte, stambene objekte. Nakon uplate te takse, urbanizam po službenoj dužnosti izdaje rešenje o ozakonjenju i ispušta to rešenje u katastar gde se sprovodi uknjižba koja je za objekte koji su izgrađeni, koji se ozakonjuju besplatna. Znači u katastru je besplatna. Objekti koji su izgrađeni pre 61. godine ne potpadaju pod ovaj zakon jer je do 61. godine nije bila potrebna građevinska dozvola na selu. Znači, samo objekti koji su izgrađeni posle 61. godine. Da bi se to utvrdilo, objekat mora bude snimljen u katastru i po evidenciji tog objekta komisija sastavljena od strane opštine Ljig će izaći na lice mesta i utvrditi da li je objekat građen pre 61. i posle 61. Ukoliko se utvrdi da je objekat građen pre 61. Doneće se potvrda u kojoj će pisati to i ta potvrda se odnosi u katastar i takav objekat se knjiži i smatra se legalnim objektom kao da je izgrađen sa građevinskom dozvolom. Koliko je građana do ovog momenta legalizovalo svoje objekte od stupanja novog zakona na snagu? Do sada je legalizovano 264 objekta, što stambena, što pomoćna objekta. Zaboravio sam da napomenem, znači da za pomoćne objekte ne treba da se radi, drugačija je procedura, znači ne treba da se radi izveštaj o zatečenom stanju, znači ne izlazi projektantska kuća, već se ti objekti, dovoljno je samo da se snime u katastru i to se smatraju legalnim objektima, znači za pomoćne objekte. Dok su stambeni, znači i za njih se ne plaćaju takse od 5.000, 15.000 i tako dalje. Znači samo za stambene objekte ide izveštaj o zatečenom stanju, a pomoćni objekat je dovoljno samo snimiti u katastru i samim tim će se smatrati da je legalni. Dakle, rekli ste 200 i koliko? 264 objekta. Da li je to malo ili to teče nekim regularnim tokom? Pa, u suštini mislimo da je malo, ali eto, vidjet ćemo sad, ljudi kad prime sva rešenja imaće rok neki 30 dana da se jave kod nas. Ukoliko se ne jave u roku od 30 dana,
to rešenje doneće, građevinski inspektor donosi zaključak, rešenje o dozvoli izvršenja i takva rešenja bi trebala da se izvrše sad. Vidjet ćemo, još opština Ljig još nije potpisala ugovor sa nekim privrednim licem koje bi izvršavala ta prinudna rešenja, međutim vidjet ćemo šta će biti. Pa da upoznamo onda vaše sugrađane, koja je to dokumentacija neophodna za legalizaciju objekata ukoliko gledaju ovu emisiju i dobiju rešenje u skorije vreme? Znači, posjedovni list koji se vadi u katastru nepokretnosti, to je kancelarija broj 8 u opštini Ljig, izveštaj o zatečenom stanju, njega znači, radi projektantska neka kuća koju izabere znači, investitor, uplata takse, kažem vam, znači, do 100 kvadrata neto površine 5.000 dinara, do 200 kvadrata je 15.000 dinara i u suštini to je sva dokumentacija koja je potrebna, znači nije potrebna neka velika dokumentacija, veoma se brzo završava, u suštini rešenje o zakonjenju možete dobiti za nekih 5 do 7 dana, znači, sa uknjižbom. Da li je bilo nelegalne gradnje na teritoriji opštine Ljig od kada je stupio na snagu novi zakon? Jeste, nemamo sad mnogo neke nelegalne gradnje, ali jeste. Znači, kao građevinski inspektor izlazio sam na teren gde je bila ta nelegalna gradnja, donešena su rešenja o rušenju i zaključci rešenja o izvršenju, međutim još nijedno rešenje nije izvršeno, jer, kažem vam, opština Ljig još nije raspisala tender za izbor privrednog društva koje će da izvršava prinudna rešenja. Kako se onda oni sankcionišu dok se to ne potpiše? Sankcionišu tako što kad građevinski inspektor izađe na lice mesta i utvrdi da je započeta nelegalna gradnja, odnosno gradnja bez građevinske dozvole, građevinski inspektor stavlja traku oko objekta, zatvara gradilište, pečatira mašine ako se nađu neke tu građevinske i to ne sme da se nastavi dalje gradnja dok se ne reši dalje šta će biti. Znači, ali u suštini ako je počeo gradnju bez građevinske dozvole, ne postoji zakonska mogućnost da je dobije retroaktivno. Znači, to je jedina kazna je rešenje o rušenju i krivična prijava koja je sad po zakonu, znači nelegalna gradnja, to je krivično delo. Dakle, do sada niste naložili rušenje objekta od stupanja na snagu novog zakona? Naložio sam, ali nisu sprovedene. A da li imate dovoljno inspektora za postupanje? Pa u suštini cela Srbija manjka za inspektorima, jer jedan građevinski inspektor ne može celu teritoriju da obiđe na vreme. Znači, ako negde dobijemo neku dojavu, obično je to kasno i kad izađemo na teren, već je ozidano do pola kuća ili je stavljena pod ploču i to je već problem veliki. Znači, ne mogu da stopiram, ne može da uzme dozvolu retroaktivno, samo mu sledi rušenje. Znači, ako stignem na vreme kad se kopaju temelji nešto, onda nešto i može da se uradi. Znači, može da mu se naloži da se stopiraju radovi, da se ti radovi što su do sad izvedeni zatrpa, na primjer, temelj i da se traži nova dozvola. Ako izgradi, znači, jedino rešenje je rušenje. Znači, drugo rešenje ne postoji. Jer objekti koji mogu da se ozakone su oni objekti koji se nalaze na satelitskom snimku koji je urađen zaključno sa 2015. godinom. Znači, svi objekti koji su na tom snimku mogu se legalizovati, odnosno ozakoniti. Objekti kojih nema na tom snimku, koji su kasnije izgrađeni, oni ne mogu da budu predmet ozakonjenja i oni praktično dobiju rešenje o rušenju i to rešenje se sprovodi. S obzirom da je Ljig mala sredina, da li trpite možda neke pritiske investitora? To je škatljivo pitanje. Toga u suštini uvek ima. Nije samo kod inspektora građevinskih, to svuda ima, ali trudimo se da radimo sve po zakonu, kako nalaže zakon. Pošto se građevinske dozvole i lokacijski uslovi u suštini više ne mogu da se podnesu zahtevi kod nas u pisarnici za lokacijske uslove za građevinske dozvole. Sad to sve ide preko jedine procedure. Znači, ako investitor hoće da podnese zahtev da gradi nešto, znači prvi korak je izdavanje lokacijskih uslova. Odnosno, znači, investitor mora da ima idejno rešenje, mora da podnese zahtev, a taj zahtev se podnosi digitalno u objedinjenoj proceduri, odnosno na APR sajtu postoji opcija za podnošenje zahteva. Investitor mora da ima digitalni potpis,
i sve što podnosi nama ovde da bi dobio građevinsku dozvolu mora biti u digitalnom formatu i digitalno potpisano. Znači, većina ljudi to ne zna, mislim, u seoskim sredinama, to obično rade projektantske kuće ili neke agencije, ali s te strane je loše. S druge strane je dobro što sad ne može da se zagubi predmet, ne može predmet da se čuva u fioci po ne znam koliko dana ili godina, ili znači svaki ima sad svoj rok, mislim na primjer, za lokacijske uslove je to 15-20 dana, posle toga sledi kazna obrađivaču ili već kome, ako ne donese neku odluku, sad da li je to pozitivna ili negativna, znači u tom smislu je dobro, ali opet, s druge strane, dosta naših građana ne može da podnese zahtev, jer ne zna digitalno da se potpiše, niti imaju internet, niti imaju kompjutere. S obzirom da vas je malo u vašoj službi, koliko brzo delujete po zahtevu? Pa brzo izlazimo. Imamo različite zahteve. U objedinjenoj proceduri izvođači su dužni da nakon izgradnje temelja prijave taj temelj građevinskom inspektoru, a građevinski inspektor je dužan da u roku od 3 dana izađe na lice mesta. Znači ti sad rokovi, pošto je to u toj objedinjenoj proceduri i digitalno se potpisuje, su striktni i inspektori izlaze za 3 dana stvarno na gradilište i kad izađu na gradilište oni ustanove da li je taj temelj izrađen po projektu ili nije. U slučaju da je temelj izrađen po projektu, mi dajemo naš nalaz u objedinjenu proceduru, dajemo pozitivno mišljenje da može da nastavi da radi i to teče dalje. Ali u slučaju da je temelj nije urađen kako treba, da je proširen, da je smanjen, građevinski inspektor donosi rešenje kojim se nalaže izmena građevinske dozvole. U roku od nekih 30 dana investitor je dužan da obustavi radove i da izmeni građevinsku dozvolu. Takođe, investitori su, u stvari ne investitori, nego izvođači radova su dužni nakon izrade konstrukcije objekta, znači da prijave da su radili konstrukciju građevinskom inspektoru koji je opet dužan za 3 dana da izađe nakon prijave, da proveri da li je konstrukcija u redu, i da li je sve urađeno po projektu. U slučaju, znači, kažem, isto ako je konstrukcija u redu, inspektor daje nalaz da je sve to u redu i da može da se nastave radovi, ako ne, obustavljaju se radovi dok se ne izmeni građevinska dozvola. Koliko ovaj novi zakon o legalizaciji uopšte doprineo svesti naših građana da ne grade više nelegalne objekte ili pak treba neka vrsta sankcije ili novčane kazne da ih malo, ako možemo da kažemo, opameti? Pa u suštini, ne znam šta da kažem, u našoj državi je generalno problem što svake 2-3 godine se donosi novi zakon o zakonjenju i onda ljudi smatraju da mogu sada naprave ponovo taj neki nelegalan objekat, da će sledeće godine biti zakon o zakonjenju i da će ga ozakoniti. Znači što u suštini ova vlada je sad, koliko ja smatram da su uradili taj dobru stvar što su presekli, znači sa tim satelitskim snimkom i sad stvarno, znači ko je na tom satelitskom snimku može da zakoni, ko nije, ne može. Sad, koliko će se istrajati u tome, pošto ima generalno u priči sa mojim kolegama, ima poprilično opet divlje gradnje i nakon tog satelitskog snimka, kako će se ti ljudi sankcionisati, da će se to rušiti svima ili ne, to je sad pitanje za nekog drugog. Jedna lepa stvar koja se dešava u vašoj opštini, što će, nadamo se, biti naredne godine, kako najavljuju iz vlade, je novi autoput. Pa što se njega tiče, da li je vaša služba imala posla ako su se neki objekti u vlasništvu fizičkih ili pravnih lica rušili i da li je bilo žalbi po tom pitanju? Pa u suštini za autoput nije nadležna opštinska građevinska inspekcija, već republička građevinska inspekcija. Imali smo pritužbi ako autoput prolazi blizu nekakvih domaćinstava, a nisu eksproprisana, pa su se ljudi žalili, pa je građevinski inspektor izlazio, odnosno ja izlazio je na teren da čisto napiše neki zapisnik da li tu može da se živi, da li je ekonomski isplativo tu biti ili ne. Eto, u tom smislu, ali to su radili veštaci sad iz zavoda raznoraznih, tako da mi nismo imali neki baš direktan neki posao tu na tom autoputu. A pretpostavljam da sa republičkim građevinskim inspektorima ste u kontaktu, pa znate da li je neko sa teritorije vaše opštine možda podneo neki zahtev? Pa jesmo, znači ja znam za 2 domaćinstva u Latkoviću i ta 2 domaćinstva su iseljena, znači posle par nekih meseci borbe praktično i tužbi, iseljeni su sa te lokacije.
Za ove ostale sad u suštini ne znam da li još neko ima. Problema ima što se tiče prilaznih puteva njivama, ljudima, znači to je neki problem koji je sad u rešavanju i problem je poplava, jer ne znamo kako je urađen, autoput je izdignut u odnosu na njive, ne znamo kako je urađeno odvodnjavanje, to ćemo tek vidjeti ako počnu velike kiše. Ljudi se plaše da im ne poplave njive pa neće moći ništa da rade posle toga. To opet vidjet ćemo kad se autoput pusti. Da li ste možda upućeni da li su ta dva domaćinstva dobila neke novčane naknade zato što je autoput prošao kroz njih? Da, dobili su nadoknadu i selili su se odatle, sad kolika je neka nadoknada, to ne znam. Hvala najlepše na razgovoru. Hvala.